Kuphela kufuna khona leli phimbo sanifusela amalanga namahle lona ngumfundisi Thiphi Nyundu welibandla le Back to the Cross Ministries. Namhlanje abantu bakwethu ake sikhulume ngekubaluleka kwemndeni ukuthi umndeni ubaluleke kangakanani empilweni tethu. Ngoba sithina sifunza sicashunwa evini laba beNkulunkulu encwadzini yabaseKorinte sahluko sesihlanu livesi lemashumi lamabili lesiphohlongo ivesi lesiphohlongo 8 loyo. Ithi lencwadzi nangabe umuntu anganakekeli ihlobo takhe bamba ihlobo takhe bese ikakhulu kathi umndeni wakhe sekulahlile kukholwa futhi lokho kwenda kwakhe kubi kakhulu kwendlula umuntu longakholwa. Ngalama emagama siqizelela ukuthi bantu bakwethu umndeni wethu nanoma ngabe ukunatiphi ingcinamba nanoma ngabe ulatiphi inhlupho kepha kufuna sisekelane siphakamisana ngaso sonke isikhathi. Ingakho siswade sizitivita tasekhaya atiphumeli ngaphandle ngaso sonke isikhathi kufuna sizame sivala letinsila leti bakhona ngaphansi ekhaya emndenini wethu kuze umndeni wethu uchubeke uyembili. Uthi uNkulunkulu nangabe unganakekeli ihlobo takho umubi kakhulu kwendlela umuntu ongakholwa. Ngaso sonke isikhathi makwakho kufuna umati baba kwakho kufuna umati sesi wakho kufuna umati kufuna umphakamisa ngaso sonke isikhathi nanoma ngabe ukukhube kanganani keja ungasuki emndenini wakho ngoba incwadi yetaga sahluko selishumi nelisonto verse leshumi nelisonto ithi incwadi umngani nelithandwa ngaso sonke isikhathi kanti umnakeni yena utalelwe ukuthi nethwalisane inhlupheko ngaba lobangani labanye emhlabeni keja ngaphandle kokuthi impilo yakhona vele itogcina emndenini labo basemndenini bami kufuna ngibe labangisekela bangiphakamisa bangisekele kuko konke ngendlela yempilo ngoba umngane wami utangisita lapha ngisita khona kepha kunedingcinamba lokufuna andlule kude noma kunetigaba lokufuna angatiweli ngoba angumngane wami sokufuna ngisito bani belisendvo lakithi so makwakho noma ngabe ukukhube ngayiphi indlela noma ukukhuluma igama lelithini kufuna nihlale phasi bese niyacikelela ukuthi niyaxolisana bese niqhubekela empilo. Mina angathi phela ngoba konke nemakholo ngoba encwadini yaMark lithi nasemthandazweni kufuna siqale khona sibaxolele phela labasonile ngiyavuma ukonile ngandlela lathide makwakho mbaba wakho bhuti wakho sesi wakho bani wakini keja lokubalekile ukuthi kufuna njani umxolele phela bese iyandlula impilo ngoba vele impilo yaye khona icanganisise naseyicangene lempilo kufuna bese siyayicatulula phela siyicatulula kanjani ngokuthi sisonzele kumdzala wethu insuku sithi Nkosi ngithi laba ngoba nathi sinemaphutha phela uma uNkulunkulu akhuluma athi labantu abakade abakwenda kona kabethu lesiphambaneni bekasho kona lokho phela bayenda indvo futhi umuntu uyayenda indvo ayende isonguthi uthukuthele nga uNkulunkulu akabhala uthi thukuthela ngoni futhi lingashonelanga uthukuthele wena uyakholwa kethu nedingcinamba unemacuku unezondo nako konke ingakho abantu abanye bathi mate batfola tifo lokungena batithole banashukela banathuka diabetes bane depression banako konke because they don't let it go abekwendlulisa letinto bahle tinato lo muntu akubuza ukuthi thathe wethu bangikhuba safunza isikolo ngeminyaka so lendvo solo uhleti nayo yamudla unendla mina eminyaka ngoba ngacolela ngandlulisa itinto ndlulisa tinto impilo iqhubeke ibe mnanzi benje ya ayinoba mnanzi impilo nangabe babalele emacuku dlulisa letinto impilo ibe mnanzi unakekela umndeni wakho nangabe ukholwa ukuthi Jesu inkosi ngempela na kanjani vele sitawundlula ekunyatheleleni sibantu sinyathelane keja kubita ukuthi sixolelane phela ukuthi impilo indlule iqhubekele yempilo makwakho mnaka angikhathali ukuthi noma ngabe ukuhlonipha ukuhluphe kanganani kepha lokubalekile incwadi yabaseThesalonika sahluko sesihlanu ivesi leshumi nesiphohlongo ithi kuko konke bongani ngoba kuyintsandvo yami ngani kufuna sibonge lokuthi noma kwami noma ngakangikhulisanga Nkosi yami keja kamanga wangifaka edustbinini akamanga wangifaka ku refuse bag eplastikini lemnyama wangifaka edustbinini wangifaka etaleni wangilahla lapha ya keja unginike umbhasopo lo wangibhasopa wangikhulisa ngilokuleke ngikho nje ngenxa yakhe labanye bethu sifuna kubonakala nangabe sebandlule emhlabeni sithi ngebo casket sithi amabhokisi lamahle sengathi ngibele tihle sombo yamabhokisi ngoba bangasesekho sobona ngasibe siphathanda ngale besingabathanzi asibathanze nyalo sibenze into etihle nyalo sibakhokhe bayodla ngaphandle ngoba abangani bethu yakhona kubakhokha mara bona sibakhokhe umndeni ubalekile yinto lesemcoka kakhulu kuNkulunkulu ingcenye inhliziyo yaNkulunkulu ngakagcizelela impostoli Paul athi nangabe ungawunakekela umndeni wakho umubi kakhulu kwendlula umuntu ongakholwa labanye bethu siqhamuka vele kunama half sisters nama half brothers abantu imindeni lehlokohlene asibe sibongo lesisodwa kepha kufuna sithanzane sinakekela nisene ukuthi nabandlula labantu abadzala sikhone kunakana sidakulwa nesiphakamisane siyembili ngoba sena njani singumndeni lo wodwa umndeni ubalekile ingcikitheko konke bana babe unake umndeni wakho ngaso sonke isikhathi cikelela incwadi yabaseKorinte sahluko selishumi nesihlanu ivesi lemashumi amathathu nakuthathu ithi bangani lababi bonakalisa simelo lesihle ngalendlela ufundiseke ngakhona abantu bababi ungakhokhi indaba zasekhaya ke notshela abangani bakho tonke
ngoba umngani wakhe akakubuka usuhlakaniphile ukubuka njengesilima njengesiyoyo njengesithengithenge njengesinapunapu ufile uhamba fa-5-4 nawungakunaka umndeni wakho hamba unake umndeni wakho umthengele umntana wakho impahla umthengele umntana wakho ukudla umthengele i-braai pack umntwana wakho umthengele konke lakufuna ke empilweni nanoma bokuzonda kanganani kepha into nawutilethile nkosi yami utatithatha tawugcina aba nenhlitiyo lethambako ingako Solomon nakabhala encwadini yeTaga uthi nangabe wena lokuhle kumuntu lokutonzako usuke umthela ngemalahle enhloko ukuthi abese uyatisola ngaleso nto sakhe lasendile nawe do good sibitelwe kwenta lokuhle ngaso sonke isikhathi ingako ngathi baseGalatia 6:9 ithi maningakhathali bazalwane kwenta lokuhle ngoba siyovuna ngesikhathi lesifanele sihlangane singomhlomunye subscribe phela ku YouTube uthi like the page uNkulunkulu emusa abe nawe.